Poštovani gledatelji YouTube kanala Studija Akord Bosanski Petrov, dobrodošli. Sad ćemo malo gađati s kestenjem. Evo ga, prvi pogled. Ovo, pogodio. Drugi. Pogodio. Treći. Pogodio. Četvrti. Promaši. Peti. Promaši. Šesti. Pogodio. Sedmi. Pogodio. Osmi. Pogodio. Deveti. Pogodio. Imam u drugom džepu, pardon. Pogodio. Deseti. Pogodio. 11. Pogodio. 12. Pogodio. 13. Pogodio. 14. Pogodio. 15. Promašio. I to debelo promašio. Sad imam 3 promašaja. Još 3 kestena su u igri. Evo ga. Pogodio se. I ovo je i zadnji. Pogodio. I to je to.